Abusia mame ema wakwa ban fa mbra emergency Ghana TV so yesi adeche na se yante asem fofra na chese sa da no eye da bone abusia enne mame bi di nani a kire mu ha se aso a na osu na nsema wo kanyina ne se wo ya ni nsuru mu etwa no abusia ye twetwe no ni ebisa no den na ekoso a mame meka ne enti a se ono ana yemu ba na sene mu ba wa wanyinsen no abosome nkron mu ntofiete emu abofuno ne nyina wa fem owo ne be na ne be ye ne wadu ne mpani fie so a wo se odidi ma ne bidi no ne ba no ene ne kontokwa de den ebo ne be yie enam sika ho nti abusua asem wo ya kwakoya awre hosem na wotie ma me ne nkyire mu a wodi eto dwa abusua ha mi tese awre hokra be hyew tese ube sukra de aboa ma mi na sem na awre ho pa abusua pie na omudi to dwa ne ba ne so ewo fidem ha se ya ono so e kire ne nsemu nti yenkonkotie se ma me na asem ede anasa ne ba no na asem ede yenkonkotie embra obi na wabo wasem nyina tofa na de kansa na meto so no ma me woni no atwan ono na wo ka se wo ba no no oba sisi ni okay boy yenkomo na yenko woni bi enim ba ha ifiada am de beto mo enim se sika bi me de ma me bay no so de fenu ya no ama bi okay afie twem enu ama hwe ma biti obi nchen ono akope be bi ma metena hokora me ko ebusumi enu apa ko nsia okay ni emegu baby afie me nya sika nto aduane ni de menyina dui me kan sika ne ho asem a atendidi enko a ti de na etweto hokora e ma misisi okay wo bombe yi wesika no ho nyina ti de etweto se me fa nkokot me so nim court okay mete ha enya ma me de be da you menim sa enkomo ama me bon na no yi enei wa miamia so kakra wa bo ne tofa na no woto no bo na ene de me koma misisi so na ade wanwane se me maame na ono we de yentie na no se maame na wo te say Awurade adom bibia ye boko Awurade adom maame wo maame no me maame no ona wo ona wo na no wo se wa bo ne bayi ni obapa maame me am ye madwuma okay me ko fane ama no wo Gambia na ma 1 na ma betu wo village okay any ama be na mpacho ko fa short beam okay enti ligusu ye adwuma na fa be ko be 2 years me ko nwura mu ho na unse enu adwuma no obi gi ne concession of faculties okay ebo ho bai enti me ko se bia se bambo fomu a omubo ho bai okay enti me ko ye no na ye niam no so de obi o ye nu adwuma bi anim se de nu adwuma sisie agi se sika ne ko ansa na niam na ba yes sponsor okay enti me ko duru wo no na omokun obi ato enwura mu ho enti na amanwura no emu aye hu enti na niam na ka ye fa se be 50 bim na aso enti mi di be 3 weeks e wo ho na no bi amma me sorry anu afre me o te say waba sene say enti o fra na no pe na me ka je ne say se aka me niam na kakra bi na nso ye kun obi wo ho enti na asa amama ye den a chem e no so ene sika bi wo ho enti eniam na wo bo a be ye say na so ye 6300 and was any me de send out na benye bi ato wo ho ai na me discount e send me 6300 okay nti wo gi tum say ukoje sika ma me say we say abre no unim say ma me wanya adwuma enti na ususu say sika no nya na he me ba okay enti me ko yi sika no a me de ba e beto niam no so na me ko ye paper wo go so ye niam no just wo ye paper okay tim ko ye paper wo go so timi bedru fie no ana mbu sa maame na sika wunya na hene no say for sika bi a wodi abre me atoko ena me de ma wo okay na akasa na nyemu nso me ma wontem me wo ye na mo 40 years me ba panyi me wo no 40 years do to so me no 43 years enti nkola na me no mo te na o mo ye me nana no eni kwa sesa amri nka me ye adwuma na me de hwe nkola nka me ba ena nka ne ba ne nkola ne nka me boa kafra
Ode mama fanto Ohemaa wa. Me de to ho. Aha. Enti wo frɛ me no. Nhyira FM. Kafra. Yi jam so ha magi. Eniafo ina fefere. Nhyira FM. Nhyira Etimi FM. afesa. Nhyira FM. Ah, etimi aye. Enti Nhyira FM. me no wo kan ye no ana ase ama enkola ni susa na nkasa amre kura nkani wansa wo ye adwuma O ma me ne kan. me ma me na kan sa akire Okay. Enti for sisi kana wo de ama me no se wo ba ebi wo ho me di be soso na wo de aye adwuma O ma me ne kan. me ma me na kan sa akire me Se sika no ko ebi sa wo ho. ebi wo ho Enya wo mum na ko bi sa. enya me na mbusa ne da na musa me ma me sika da me ye romani me kwa didi uma me bible me de be kantam akiro me ma me ene bie ni pem ka kire me se me sister de sika abre no eda ho ni diri mu no di bi account no enti oba ko yisika ni bi na odi asoso full load yesay and I'm so full load die 23,000 na ka sika no kran so ye 9,000 ansa na maye pepa and was saying yes I tell you me the 23,000 no ebe bro and I'm so na sika no kran me ko yi no case am amount 6,300 na me ni sika enti be 6,500 and I'm the ban am saying say ne dru time me dey so so na me do sika na ye den me the balance no asoso Me ba ho me kaka mama they all came said the wo kan wo de no ne de all came so no ya ba mu fi say wo say wa fru pem na wo kan say wo be yi sika no ama no but also can say oba wo nchen say me she ho bi ai say also a Roman me so ko Church of Christ erade di na wo kan enra me so ko bi de wo kan sa 63 million ne de okoka ho no na me fama no to oba ye no se for senior ma ya enu ama mame ba ibedofo oba party de mekan mi wo fie ena sika ma fa mo nya wo tra me ba mi wo ho ena wo ka kire me se sika no sei na be so me kan ye wie ye no mi wo fie be 1 week mi firi kwan so bai mi wo wa na obai oba ne sika ne hye bag ena obe fie mi kunu ka kire me se o ka kire me kunu se for Stevie sika bi brand na opese o ma mi bi so Ohemaa oboa sister mama kasa tie opese o ma mi bi so na me di ya adwuma enkwala ni susu me dem fa ko ne ba se me o be fa load ba pa ma wo ku wo ho anti me ba na say mama me che ka o kan so be fa bia ma wo ni ti ma me ko fa 17 million ko kan no 70,000 sister ya me si si atuma me ne wo kan me o ya me ma me ni nyina ne fa mi jisika no ti chese mama nka sanwie me ni obi a ne fra mi o eni obi a ne fra me aha obi a fra mi o mi ba Friday no so for lie no madam for be friends na wo we o ma me ne te FM na me say do ada me ko ho ni obi a ne fra me enti obaba asema me kan me ma me dis kan buy fie scan buy na 17,000 na chese be ka 6,300 enye 23 23,300 okuru ho total na mde ma aha eno dis kan ma me enti men so me da ben na wo ji sika na ebreben sika na me say August ena me ma me dis kan bre me August last 17 year okay August na ma me dis kan bre me okay enti dis kan bre me no kroma na me won me te ha so me te ha ebi a me ba Friday Monday Tuesday na me ko me ko shemu aba 2 weeks ebi on so a ebi a me ko Friday Tuesday ni ko me timi ba Friday no because of me manenti ena ni nua panyin so etime nchen e wo fie ho maame no na de maame ba kumase a yinyina ya beka ntimi ne nete e wo ho nti wo se me ba fie na me behwe maame no ne enkola na me kum na ada na maame ni mom te wo nchen na maame nte wo nchen pa cho maame nkasa bi enti e ba sa na odi sika na maame no ye niam na responda enti me ko nwurem ade a maame kan ya eto mi tirim maame ji sika no o ka kire me se me ma ni susua
na akwa nkwala no nso opapa nso o mi kasa wama enti no man kasa enti no menyi sika no nya dwuma na meto bi nto aduane man nkwala ni na ono nso so me ma ni bi enti obapa ti wan kasa o di sika ni ma na san fa betu bi eda tie mamen kasa e pacho ansa bi se bi asia man ai maybe sa ana tie mamen kasa me pacho mi tie o pa enti me bi sa ne se na sika ya wo di ama me fostidia na fosti wo ba ne ye ne den eno wo se a wonya mai ono de obeba of France ana waba amesu ena me diskan ko nwrem no ena me de ne ma bae sibia o sika se memfa emfaso ni bi nto aduane ma me mani na me mani bi no ntino danka me ton wo ho 90 cedis me de bagi kroma 1.4 enti se wo bosika no a wo betis danta ni sika ni bi no emfaso oba so ye 2700 enti 2700 no ebi anam de 1003 asente me maami na waje enti to aswa 4 times no ena me maami ba me fie I'm sending 1,300 and $4 4 times no afimuni no eba afimuni no ma 12 million yeko eyi me ma me nya no kwafo o ye no kwafo me ma me nya no kwafo sister hwe ba bia odi ma beduro no me pede saa na emum ebe ye nwanwa se me ne me ma me ya be si entum agufi ahata abonten eye pa me da awade asenso na o wa da musa no me ka kire we oba me fie no de beto mi kwan ni mu se sika na ode ma me no wanka se me mfaso enti bi ma me ma na emu mfaso no me mfa ma no nko a na me se yo mate enti me ko Gambia na me fo na so nyam che wa ya de ama na ye me ya pa oba ne me na bibi ni ane ni kwan se ko papa nanim frem ya ma sika no me pese wo nko a mfaso no fa ma me nko a na de ko mi kwan ni mu sa enye eti wanya no nya nice ka botere ne ka no no nice ka botere ne ka ne sika de Ohemaa me kwa me de mfaso bre me ma me eye May 11th May na me ma me mfaso nko a 4 times me be yi niam no 11th May na ye Mother's Day no fa me chi ko fa niam no be aduma no niam me ye aduma me ye no aduma me ye ni me kuta mi sika na me de ye aduma no ya kwara we kan say mi kuta mi sika sasa enya me ma me tete mo de bo me kwa ye me anko fa say aduma na me ye no me kuta mi sika no ena me de ye maduma anyway so what I say me kuta mi sika na me de ye aduma ena wo ko fa bi be kan me ho say me fa ye aduma na me fa bi nhwe nkwala no na me fa fa so ni sika no me dia na fa ma me ba o sabre no na dwetre no se o se wa ukura wo de me kura mi sika enti den no san ko fa bi de be kan ho sie dia me kan me ka say me ko ka ho na o makum obi wo forest ho enti na me no me sponsor enti me ba me ba gine niama enti na boy ni nya kwa nkonwure mu ho enko fa niama na mele me ko ka ho maka ho makodi 2 weeks kama be fie dada ti sa brand na wo sika boten a wo de ko akoka ewo ho enti niama no me fa niama 195 ebi won so 200 ena me fa enti na niama na kam se 50 bim ena wo fra me ani me di nko na me ka sei ena aka ena so ena for still sika bi bro to this kind be dey e be bre me eno de wan ka se wo di bi be so me so wo de be bre me ya wa na ase me fe bi me so so na fa lo ma ka sa da we no na kwesi na wo bi so ka different story sister say dem me ma me so me pa me ma me nya no kwafo asema me ma me ka ne me ma me nya no kwafo sister ensema me ka ne de wo be lines ne na obi wo do nyina frɛ ye frɛ asam ne ko do nya enuaye ebeba me obeta me ko ne sami sika no entity sika ne dia me de ma o meje sika ne dia me fa sika ne mi wo de me akɔtra wadanfo hɔ busumi mi ko nsi emesen o de mama ma ne check me ma be why are they your friend is saying me wo mem ana mami frɛ me ana o ka kire me say mami ben fosti mami nya me che o mami fosti afrɛ ne say fosti amane ba divine abona mane say Mrs. Ile akɔfa asɛm matu ni so oba Ghana tio oba Ghana nti 18 September no obetu mami tie mami sister eni pa
maame o ya mada do ba ne ka nokre Twankontompo die enokre de bia wo ya mada me ya mada no ni sika na me ya mada me ba ya se wa owura wo ho e wo se de bia me kan kola ne ye den ebom ba ko se ye fu made sister maame nka se maame wo ni sika no me ni da me je nsoso me tua nsoso famam na me chen tama ma hono na mpese nko ochire mu na me dey enti maame nka na ntum na me nkasa ne ye ko to aka maame wo nko bedi fo fi so mo ne nkasa o de se wa jan se enti time a ofre me no ana me ka che me se maame entu ma fostimra no metu na se wa we yi unia magu foma obeba na obeka se ontu okay enti me nko amadwene de anka tenefie ho na fostim yi unia ma entu sabe na sika no ho nsem ma sabe na sika no ho nsem mai sika no ho asebo ano no ena me maame ka kire me se eno no obetu na fostim be di nate ena me se maame sa sika 23,300 ubodi na sika pa betekuta wo se ya enye sika enti sese no se utu na betena me fie me disgana bi na ekọ han na ayeden e de ama wo enu abi ne de betoduane adi me de be mo watoduane adi enti nka me nko ama dwene a nka wo de etena fie na 18th no nye den emra na fosti me yi ne ma ne tu me kan antentam enam se ne se wo beba de a ene e pe ba bi yi uni ama tu ekusi na me nsre me ku na bra be di da wo ho na me de nyama ne ba me de sika na ye de akohan de enti saa bre no na hwan na etu ma me afifie no nya na me tu won wa ne tu sika no ho no ena fosti dia na me pese na anu sase ma me nkan ye de akotom so sika no ho no no se se me ma fa me sika na koma we dia oba be tu me trawo mani me tu me ena me frɛ wo ena wo sika no nua no wo me mfa inko sinsem bebre na wo se me tu me ana me tu ye sesa me ne ma ko gu na me ko ho na uti asem no ufre oba no bisa na samre na woni me ya ka no wa broko me kura oba na block e ne nyina kura wa broko me ena me ba uji di say sika no ho a so ni me ni asem sika na me ko fa ma we ni me problem bebrebe no enti me ba ho betena ho kakra me sister penity ho man penny mo me defo me ba jo ma me nkasara me ba me defo ayi sister mi obuku wa ha okay amatura de atum me nse de ni ma de na nso adanse die enti me sister no oni ni ku ene baaye omo baaye na sa problem we no me sister be di watem se wa fasika na on fasika na amana ani one ne kwan pa me sister na ni so hye enti me sister kura frɛ mi wo mem edidi matana so me didi na tembi ewo sika no 100 dwenebo ena okate me sa me no ni ena me so me kate na me na me wo mem na for me ni wo mem me wo Gambia na for tin so wo Kumase ena wo frɛ me e wo mem ho enti me ba ye no ena ni kunu e de beto me ni me kunu ni mu se sister buna afesika no fine me ma conference sika ne wo mo nto mu ni problem enti wo sra me mini first account number en delay the time wo account number me delay the time sika bi ma me da mini first account number ko tell ya no abeto na me mfa we your friend say 15,000 enkonkoto saa bre no de number ne ma wo na e bre ben ma saa bre na wo de number ne ma me na me say ye August and then ko September ni mu ho no na me October ko November tete na me na me kunu no one ne yiri nyina ne one ne yiri nyina ne baaye aya me sister first one ne kunu nyina ne baaye enti sika no ho ma ntokwa wo anwoma so no ana me kunu no e ba fie yenye fie wo ena ode beto me maame panyi me kunu ena me anim se sister bra fa sika no sika mo ko hwe na ye 25,000 okay and sister buna afa enti me mfa 15,000 enkonkoto accounts na 10,000 na aka no me mfa nya adwuma unia for senior niku okay for senior wa ma niku ena ombeka na say enti wa na bra ne de me sister account number ye ne e ma me na me tworo ye na sa ache ade na wan fa bi antum sie me kasa to so enti ewi ase ya me fra me maame ma ne ba fie me
kunu ka ho me ma me panyi ka ho ana me kunu to le ni se enti amu aba se sika na wo ho ko fa na man ba ya from 15,000 enko ta ka so me ma say on pene on rich na me se ta ba be di na tem enti atem ni no di no di sika na sha na enti on pene on pene sa ba na be so te di wa tem enti mo ma me se sika na ko ka so mu da sta ya bono na me se ma wo na do da se ba ya ni na me ka so me se ma wo se Ohemaa le sikana we eni pe na yintini ye ni musa ma me sika wodi ma me de koye se kura na edro na eni enti so mo ma ho fa so di 1000 oje paso na bre na 4 times me last one na me ma me di 2 fie ho me ko fa ne ma ne ba e bi nya fa so 30 million na de ma ya dan tan na me fa na de ma me enti ye nkonta ne we nyina ene ma ne yetu enti wutua nipa na ko kakra e bi a metro ho abagiska enti ni fie ho kono na sika kukura nkuta me ma me na ne so ni bi na m ka tira bra se bra ko obi di cha me am de board bosia o sa ma ni na me de board na me ka tira ne se bra mama no ko fa me ni nyina wa ma wo me se sika da afini ni temba we me ba nyano wan hwe ya ho so me ma no bodua na djuma mlo ni bodua bet enokura wo ka na no kura ya me ni wo nyame anim me ma me we ansa na wo ba be fifie ho na wo be ko no ofifie o 6 June ena wo 20 million na de ma me na asa bo mo bo si na ba ma Mrs. Apeni wo ho Ewadi Nyankopon Mrs. Ewadi Nyankopon Ohemaa na ya me ya se eti pese hia no me o trefie ho handkerchief ni ena me yes me ko handan ono akra na so ko pebi na me se ko pebi ko hada nyi sika nya me dia na me ka to se ko pebi na ko pebi a me de eniama ne bai eniama na ba nti me de sika ni bi wa ko handan e de ama nti ko ba bi mienu wa na akwa na akohwe o ba ye wo se o mpe enam so ene ye mpe foforo nti me free agent bi ena o ka jan sisi na o ma me adi sei enam so me ma me wo be 70 years e ko 71 no say na premu ene ye je se nya efie no a bosome omo epra na for sifie am se am mfo bi epra aka ni bi ena bra ne kan se wo enti bra ne kan sa kire me no enam so yu mate enti na me ba wo se wi na man bia me ne ye free on e ko fa kwata me ya na ma frɛ no se o mfa yima mele me na ko fa no de ba na o ye me for my boyfriend enti papa ne ba ye no obeto me maame ene me maame ma abo awofio ene o say aunty am che na ha na wote ene o so me nti ha na me pedan ene o say de wo ble na wo pedan na asen ha wo wusu na obi nche me pedan ena Mr. Wusu koye enti ade a che ye di nansa ena Mr. Wusu frɛ me ena o sisi o ma me kan so wo pedan na ye ma reho pa na me wo dan wa moma so na de wo timu no September ending and na advance birthday ebewu enti so ma me benya baabi atena dia enka onko pe baabi ntena na September ending ne so a ne fa dan no ma ne de advance ni wu a enye se uksa kotua another advance kakraka na me sesa no se ai na mbobo ma me nyam chama ne na me se ma me owusu karanti u benya baabi atena ofre nipa me yehu me wanya obia me ofre sister kwandu wa sister kwandu wo bra na wo wu yer ma me akoso akoba me ba ofre no asem susu macho mami Cecilia say mama obra mo wakasa but baby ehia me titiri wo yesade edi kan e kwaye fa so asika ne bedi wo ho en na dodo asika na bedi wo ho a sika ne nko ba ani sese ya mpempen so aye ena me ne wo kan but you say mama obra ye share you me yes ye ti na wo pa ya ba do be ye friends ba me say Mr. Wusu oba na ena me mama
for my pie, but I saw a Buddha. Emma, Miss Akotana, intimate 5 months. It's last year August. Was the Canada Council. Oh, so share woman who went na me ma osima be num pebi na wabo wasem nyina tofa na de kan sa na metwa so no ma me woni no ono na wo ka se wo ba no no wo ba sisi ni okay boy enkomo na yenko woni bi enim ba ha ifiada am de beto mo enim se sika bi me de ma me bay no so de fenu ya no ama bi okay afia twem enu ama hwe ma biti obi nchen ono akope baby ma metena ho kra me ko ebusumi enu apa ho ko nsia okay ni emagu baby afi mi nya sika ntoduane ni de manyina dri me kan sika no ho asem a atemdidi nko a ti de na etwa to kra e ma misisi okay obo mbe yi we sika no ho nyina ti de etwa to se me fan kokot me so nim court okay mete ha enya ma me de beda you menim say enkomo ama me bol na no yi enei wa miemia so kakra wa bo ne tofa na no woto no bo na ene de me koma misisi so na ade wanwane se me a me maame na ono we de yentie na no se maame na wo te say Ewrade adom bibia ye boko Ewrade adom maame wo maame no no me maame no no ona wo ona wo na no wo so wa bo ne bayi ni obapa maame me am ye medjuma okay me ko fani ama no wo Gambia na ma 1 na ma betu wo village okay any ama be na mpacho ko fa short beam okay enti ligusu ye adwuma na mfa se be ko be 2 years me ko nwura mu ho na unse emi adwuma no obegye ne concession of faculties okay ebo ho bai enti me ko se bia se bambo form a omubo ho bai okay enti me ko ye no na ya niama no so de obi o ye nu adwuma bi anim se de nu adwuma sisie agi se sika ne ko ansa na niama na ba yes sponsor okay enti me ko duru wo no na omokun obi ato enwura mu ho enti na amanwura no emu aye hu enti na niama na ka ya fa se be 50 bim na aso
nti me di be 3 weeks e wo ho na no bia ma me sorry anu afre me wo te say waba sini say nti o frɛ ma no be na me ka je ne say sese aka me niam ne kakra bi nanso yakun obi wo ho nti na asa amama ye den ache me ɛna so oh ɛne sika bi wo ho nti eniam na wo boy be ye say na so 6300 ɛna o say ne me dey send o na benye bi ato wo ho na say ai ɛna mama me discount sending me 6300 okay nti wo gi tum say ukọ Jesus tum mami mi say we say abre no onim say mami wonye adwuma eti na susu say sika no nya ne he neba okay enti me koyi sika no a me de ba e beto niam no so na me koyi paper wo go so ye niam no just wo ye paper okay tim koyi paper wo go so ti me bedru fie no ana me go say mami na sika wo nya ne he ne no say for sika bi a wo de abre me atoko ena me de ma wo okay na akasa na nyemu so me ma wontem me wo ye na mo 40 years me ba panyi me wo no 40 years wow do to so me no 43 years enti nkola na me no mo te na o ye me nana no eni kwa sesa amri nka me ye adwuma na me de hwe nkola nka me ba ena nka ne ba ne nkola ne nka me boa kafra ole mami fanto e ma wo me de to ho aha enti wo frɛ me no Nhyira FM. kafra Jan so hamake eniafo ina efefo Nhyira FM. Nhyira atimi FM. afekali Nhyira FM. atimi aye enti Nhyira FM. me no wo kan ye no ana ase ama enkola ni susa na nkasa amre kura nke ni wansa wo ye adwuma o ma me ne ka me ma me na kan sa kire okay enti for sisi kana wo de ama me no se wo ba ebi wo ho me di be soso na wo de aye adwuma o ma me ne kan sa kire me se sika no ko ebi san wo ho ebi wo ho enya wo mum na ko bi san enya me na mbusa ne da na musa me ma me sika da me ye wo mani me kwa didi o ma me bible me de be kantam achiro me ma me ene bi ni pem ka kire me se me sister de sika abre no eda ho ni diri mu no di bi account no enti obako yi sika ni bi na odi asoso full load ye say and I'm so full load die e 23000 na ka sika no kran so ye 9000 ansa na maye pepa and was say say na tie dia me de 23000 no ebe bro and I'm so na sika no kran me ko yi no case na amount 6300 na me ni sika enti be 6500 and I'm the ban am say ne edru ta ma me de so a na me do sika na ye den me de balance no asoso me ba o me ba o me kaka mama they okay said the wo kan wo de no ne de okay so no ya ba mu fi say wo say wa wo fru pem na wo kan say wo be yi sika no ama no but also can say oba wo nchen say me she ho bi ai say also a Roman ni Muslim Church of Christ erade edi na wo kan enra me so ku bi de wo kan sa 63 million ne de okoka ho no na me fama nti oba ye no sese for senior ma ya enu ama mame ba yi bedofo oba party de mekan mi wo fie ena sika ma fa no nya mo tira me ba mi wo ho ena wo ka kire me se sika no sei na be so me kan ye wie ye no mi wo fie be 1 week mi firi kwan so bai mi wo wa na obai oba ne sika ne hye bag ena obe fie mi kunu ka kire me se o ka kire me kunu se for Stevie sika bi brand na opese o ma mi bi so Ohemaa oboa sister mame kasa tie opese o ma mi bi so na me de ya adwuma enkola ni susu o se fa so le ba se me o be fa load ba pa ma wo ku wo ho anti me ba na say mam ya no che ka o kan so be fa bia ma wo ni ti ma me ko fa 17 million ko kan no 70,000 sister ya me si ti atuma me ne wo kan me o ya me ma me ni nyina ne so mi ji sika no ti chese mama nka sanwie me nyi obi a ne fra mi o enyi obi a ne fra mi aha obi a fra mi o mi ba Friday no so for lie no madam for be friends na wo we o ma me ne te FM
na me say do adam ko ho you be an frame enti obaba asema make me ma me this kind buy fie scan buy na 17,000 na chese be ka 6,300 and yeah 23,300 okuruti ho total nam de man aha eno this kind mame enti men so me da ben na oji sika na ebreben sika na me say August and me mama this kind brand me okay last 17 year okay August na mama this kind brand okay and to this kind brand me no kroma na me won me te hanso me te ha e bia me ba Friday Monday Tuesday na me ko me kwa me ko shemu aba 2 weeks e bi on so a e bia me kwa Friday Tuesday eni kwa me timi ba Friday no because of me maninti and ani nua panyin so eteme nchen e wo fie ho maame no na de maame ba kumase a yenyina ya beka intime ne nete e wo ho nti wo se me ba fie na me behwe maame no ne enkola na me kum na ada na maame ni mom te wo nchen na maame nte wo nchen pa cho maame nkasa bi enti e ba sa no odiska na maame no ye nyama ne responda enti me ko nwurem ade a maame kan ya eto mi tirim maame ji sika no o ka kire me se me ma ne susua na akwa enkwala no nso na opapa nso o mi kasa wama enti no man kasa enti no menyi sika no nye duma na me to bi nto aduane ma nkwala ni na ono nso so me ma ne bi enti obapa ti wan kase o de sika ne ma na san fa betu bi de da tie maame nkasa pacho asa bi se bi ase a man ai maybe sa ana tie maame nkasa me pacho mi tie o pa enti me ko sa ne se na sika ya wo de ama me fostidia na fosti wo ba ne ye ne den eno wo se a wonya mai ono de obeba of France ana waba amesu ena me diskan ko nwurem no ena me de ne ma bae sibia o sika se memfa emfaso ni bi nto de anema me mani na me mani bi no ntino danta me ton wo ho 90 cedis me de beji kroma 1.4 enti se wo bosika no a wo betis danta ni sika ni bi no emfaso oba so 2,700 enti 2,700 no ebi anam de 1,003 asenge me maame na waje enti to aswa 4 times no ena me maame ba me fie I'm sending 1,300 in predator. manage 4 times no afimu ni no eba afimu ni no ma 12 million ye ko eyi me ma me nya no kwafo o ye no kwafo me ma me nya no kwafo sister hwe ba bia odi ma beduro no me pede saa na emum ebe ye nwanwa se me ne me ma me ya be si entum agufi ahata abonten eye pa me da awrade asenso na o wa da busano me ka kire we oba me fie no de beto mi kwan ni mu se sika na ode ma me no wanka se me mfa mfaso enti bi ma me ma na emu mfaso no mfa ma na nko a na me se yo mate enti me ko Gambia na me fo na so nyam che wa ya de ama na ye me ya pa oba ne me na bibi ni ane ni kwan se ko papa nanim frem ya ma sika no me pese wo nko a mfaso no fa ma me nko a na de ko mi kwan ni mu sa enye eti wonya no onya nice ka botere ne ka no no nice ka botere ne ka ne sika de Ohemaa me kwa me de mfaso bre me maame eye May 11th May na me maame mfaso nko a 4 times me be yi niam no 11th May na ye Mother's Day no fa me chi ko fa niam no be aduma no me ye abusia mame ena wasesa oje bre me ko share video no ba ye trosem na ka se abofra di wona ene waja eni na wonkwa aye tenten wonkwa aware e wasasi so abusia utie sa story we ya na che se maame no ekwaya ne ba ne de na efa so no che se o mfani die bia e ma no hwene maame tie utie ni nsem a okeka na che se ebu ade buo de ne ba no o mfa bi ma no kra na wo maame a wanyi nsem wa boso menkron emu ekukuhyi ase ni nyina mu wafem e de wa bawi ase a na ubie wano ene wosi a enu 32 yi ubie e ka kire maami so ye baifo abusia ena de ana owofo de se wo ma wano tia na wonkwa na wote so enfa ho ene situation a mumienu no ebekom e wo maami ana wo papa de wo se wo dini die e ma no wo se wo bu no
Sa wo pese wo nkwa tenten dia. Wo se wo di obuo. Enya wo maame no papa nkwampo. Obi a wanyinsin wo bia wo se wo di obuo ema no. Erabai se maame na se monye de kra na wo se odi nani to. Anya hwe kra no no na kra wo wo na wo die mu. Te wo se wo di ni die kakra ema no. Ena wo se wo hu ne nso se so obi edu ni mpanin fie so se ya eya na adwen no sebe na akoya emofra adwen kakra. Nti wo se wo hu ne se eye nyin ena ema ne yesa. Nti wo be hu kwan ya be fa so abede. Woni ne ebedi asembi. Mami na adwen eye mofra adwen nti wo se nkwa ne ba no hu se wadu ni mpanin fie so. Nti wo se wo hu ne mobo. Na ono ne nyansa ewo ni tirimu no. Na nko hye esiesie sa asem we wenya asem bia wo se ye. Sikanti wono maame enya ntokwa. Ebo maame beyie. Sa asem we die emfa ne kwan mu kra. Era na wo se opa ne maame chew. Enye sa asem maame ne de yawo ebie na no eka bibia ebenya no. Oka bibia to na brabo so a ebeye adwuma. Nti onye bibia huma ne nka na mpa maame ne chew. Abusua kakra me pese me ne mo echenie. For our foot na fafrim you say a word to the wise is enough. Abusia a brain to me the best say that's ene ye besan so atwa so. Aha that's why emergency Ghana TV like video na share na subscribe na face so for comment no so comment section honum na bibia ento na akwen medin no e na akosia depa that's ene ye besan so e share bi samant me ke bi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.